عزیز میخوام با همه شما یادداشت کنم که این اکانت خود رو یعنی صافی 41 آفیشال رو با یکی از دادرکان زیبایم تحفه نمودم و من دیگر در این سایت فعال نیستم و شما حتما ویدیو رولیک های این دو سایت دیگر با من تعلق ندارد و میدونم که بسیاری ها به مزیق میشن. برای همین اکانت نوی خود را بهر شما میکشایم. اکانت خود در اینجا می نویسم. حتما در فلاگان زیبا رو باشه دستگیری میکنیم و подписаться میکنیم. با لایک و کامنت های خود آنها را شاد میگردانیم. سلام با همه. چطوری که با همه یادداشت کردم. اکنون این اکانت نوی من است. دیگر با اون سایت دیگه وای سایت من نیست. سلام با همه. подписаться کردن مجبوری نیست. اول من خیلی فکر کردم که سایت توی نکنم خیلی بسیاری رزق میشن. برای همین با یک اکانت بهری همه آدمایی که مرد دوست میدارم و هم دوستشان میدارم کشیدم. سایت توفه کردم نه که حتما اون دو درکا را دستگیری کنین. سایت اوجه توفه کردیم. سوال جواب انشالله که پگه سوال جواب میشه. چی وضعیت میشه؟ مرا گم نکرد. اینما در این سایتم یا خلا میگه که سایت نتونستی میفتن حرف اس مونین حرف نال مونین بعد دوتا اف صافی آفیشال او نیو نال خطی نویسین و تنی همون او نال مونین. نه بستم نفروختم توفه کردم. بله من شوهر دارم. دو درکایی که ماندم ویدیو رولیک شونه همون. نه شوهرم دیده نشتم شکر. صافی سازی علی جون سلام علیکم. من رمضان تفهم ایس کم سرم میکنم خیلی کم کمال میشه. Что за красота, спасибо. خیلی پناه همتون به خدا. همتون در این سایت انتظار میشم. یک از نیسته اپای مقدس در پشت نه اپای مقدس نیسته. نظیریتا اف شما اگجا میشناسیم بگو. اپای مقدس اگجا میشناسیم. این خواهرش میشه. خطا نشان تا کی زبش میشه میسته ماله آخه نشان تا یا پرم یا پخش میمانه ها دگانی کم اپرخشن دختره که نغزی سلامت باشین سته هفت زیزونازی سلامت باشین برادر عزیز. چی بود این سایتان تو فکر افتاد گنده بیزیب رحمت همه بچه رو دلیل که این سایت ما اگه بچه ندارم او نیکل ما میبرم براشه او بهترین انسان اپای مقدس با اپای خواهرکش با اپای مقدس بهترین هر دشون اپا دیگه مدیل میکنیم نصیب انشالله کم اگر شوهرم اجازتیه. امی اپاشکه چی میشه تا؟ امی اپاشکه اپای لخت جگر میشه. مرا نگه دایکو چی با اگجا میشناسیش بگو کدامش پرسیزده من میتونم جا کو اپا جامعه رو подписаться کنیم. ای بیرو آخی ما بخم مزم نیست خونه داریم. آخی ما بخم ماما میدونم
ҳоҷати гапҳои шумо нест. Барои ман зиқ намешам барои гап. Ҳар кас фикри ақидаи худша дора. софи баъдаш кадан базепште раҳмат. Дар поликлиника кор намекунад 370003. ҳо дар поликлиника кор мекунад пайма. гирам омада паҷон чӣ ба филотай микита наметон метон шавҳарчон чӣ намегатон эфир дар шумо не шавҳарам ҳеч намегӯяд мефаҳмидаги инсонай ма дар эфир ягон гап нагуфтам ку ҳамин сайти хидматчӣ хеле ки мебинен ай сипас ма дар ҳамин сайт мешам ӯ сайт дига дар ман ягон тааллуқе надора дударакора ҳатман дастгирӣ мекунем ин духтара хушрӯгиша фикр карда намеша бош мо чӣ гуфтесем пай беҳтарин чӣ гап надорам пай беҳтарин гап надорам саломат бошен ҳазор раҳмат апачи байса тӯҳфа кардем сада туита намонди ку касе безеб мега хаш безеба хай дигар ами сай даем қатитон сафиҷон саломат бошен мо ҳам ҳама вақт қати шумоем иққа ҷамъ кади гирифтоди охи 2 миллион буда и зана қайсангултон меша и апай лахти ҷигарм и ҳамай чим очам апам холам атам алло вақт сапа алло вақт софи сайда бадмадаведи насиб чӣ мешавад вай кӯдакҳо хеш табор додараком медвед хоб дар барте мохшониш кунам саломат бошен дар хонаи кихти ё ки шуд хонаи шум кочтанишамте и очам нест и апам маифтасам ҳамай чим очам апам холам лахти ҷигарам пораи қалбам дӯсти кӯдакӣ мара калон кардагӣ оли амишам 1 миллион мекунем насиб иншолло ма дар кӯқа подписчикҳои бисёр бемаъне дар кор нест барои ҳамин маҷбур нест ки ма бигӯм ҳо омада подписатсия кунем одамои даркорӣ софи азам намонда ко хай азам намонда бигем меша медвед каниш дам гирифтест салом софи хушрӯи тоҷикистон ма шумои очин дӯст разор аҳмад маам ҳамаи шуморо дӯст шом шуд мехеза насиб оли мехеза ифтор мекуна олам арун афшор гӯш кардести арун афшор дӯсти беҳтарини май мо бо ӯ ҳамсӯҳбат ҳастем бале сурдоша гӯш мекунам аккаунта чанд фурӯхти нафурӯхтум тӯҳфа кард шоҳиди зинда дар пеш падар модар дорен камтар бале эсофикаишмо тӯй кардем хеле шид хай боқӣ паноҳи ҳаматон ба худо бо ҳамҷо даем ози ӯ кадоми занг зада гӯза бор занг бизану сахт дӯстон медорам саломат бошем ман ҳамаи шуморо дӯст медорам бо алоқа даем